Cijenjeni gledatelji, gost vijesti Poljoprivredne TV je Nikola Radmirović. Nikola, dobra večer. Dobro večer. Dolazite iz obitelji umjetnika, bavite se fotografijom, slikarstvom i dizajnom, a poznati ste i po međunarodnoj suradnji sa Stefanom Lupinom. Da, tako je. Dosta široko sam ja u tom svom nekom kreativnom smislu zagazio u te umjetničke vode. Suradnja sa Lupinom, sa ostalim eminentnim umjetnicima u Hrvatskoj, Europi pa i svijetu, da se malo pohvalim, dovela me i do ove ideje požeškog suvenira. Kroz taj moj rad, kroz moje nekako učenje i kroz kreativnost. Evo, upravo povod ovog razgovora je vaš projekt kojim želite stvoriti univerzalni suvenir za grad Požegu. O čemu je riječ? Možete malo više reći? Tako, požeški suvenir koji bi bio evropski suvenir. Nešto moderno, novije, što se ne srami predstaviti na svjetskom nivou. Uzeo sam sve elemente što ovaj kraj posjeduje, a to je stvarno jedan široki spektar. Sama ideja je bila da on bude monumentalan, da u jednom elementu prikazuje sve atribute. Tu znači imamo žito, imamo bolte, imamo element spomenika kugi. Nadasve on je svojom vizurom stilizirani spomenik kugi. Također imamo tu i stranice koje asociraju na knjižnicu, na gimnaziju. Imamo i Papuk Psunj planine Požeške doline. Možda bi istakao da je postolje napravljeno od granita, što je produkt vulkana, a zna se da je ovo vulkansko područje. I tako, prilično dosta toga stavljeno u jedan simbol. Što vas je potaklo na ovaj projekt? Šta me je potaklo? Priča je sljedeća. Moj pokojni dida, Ivan Jakovina, poznati požeški planinar i novinar, širem gledateljstvu vjerojatno poznati pod nadimkom Mali Pajdo, često mi je govorio: Nikola, ti si kreativan, daj se uhvati tog suvenira, napravi nešto. Međutim, ja sam bio dosta zauzet za svojom karijerom i sad je nekako to sazorilo i pred vama je taj moj uradak. Jedna od varijacija ovog suvenira je i postavljanje obeliska na ulaz u Požegu. Da, to mi je bila ideja. Razmišljao sam ulazak u Požegu kod zaobilaznice, onaj rotor. Bila mi je ideja da recimo se napravi veliki taj spomenik, onako obelisk, kako sam ga ja nekako i nazvao, požeški obelisk, koji bi pozdravljao sve putnike, turiste, posjetitelje Požege, ovako na ulazu, pompozno, veliko. Za ovaj suvenir je karakteristično i što se može jednostavno izraditi od raznih materijala. Da, vodio sam računa da obrtnici, proizvođači tog suvenira, da nemaju problema da li koriste ljevanje, da li, ne znam, nija drvo, kamen, granit, mesing, da to bude prihvatljivo u samoj proizvodnji. Da bude jednostavno efektno i jeftino. I za kraj, kakva su očekivanja od ovog projekta? Pa, očekivanja su, sad vidite, s te strane, taj suvenir, taj simbol bi bio suvenir svih građana Požege. Oni su tu da daju svoj obol, da daju svoju kritiku, da to sagledaju, da zapravo podrže moju ideju kao takvu. Hvala na gostovanju. Hvala vama.